Ležimo na milijardama, ministarka Đedović Handanović o projektu Jadar. Rezerve litijuma koje Srbija ima u dolini Jadra. Ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović opisala je večeras kao dar od Boga i rekla da ležimo na milijardama, ističući da treba sagledati sve rizike i sve dobre strane koje projekat nosi i da onda donosimo odgovorne odluke, ali da je to posao za buduću vladu. Dubravka Đedović Handanović je u emisiji Oko Radio-televizije Srbije, odgovarajući na pitanje da li rudarenje litijuma uzima neke naše druge darove od Boga, šume, poljoprivredno zemljište, vodu, vazduh, rekla da je Srbija zemlja bogata mineralnim sirovinama i rudama, što se odnosi na litijum, borat, kobalt, nikl, zlato, srebro, ugalj, koji su takođe strateške sirovine. Mi te sirovine treba da eksploatišemo na najodrživiji mogući način, rekla je Đedović Handanović. Na pitanje šta je sa stopiranim projektom Jadar i kakve se promene još očekuju u pogledu energetike, ona je istakla da eksploatacija sirovina donosi pre svega ekonomski koristi i povećava bruto domaći proizvod, plate, penzije i omogućava punjenje budžeta. To je tako i za energetski sektor koji moramo da razvijemo, koji moramo da unapređujemo. Znači da moramo jednostavno da imamo u vidu koje su to prednosti i kako da se nosimo sa rizicima koje ti rudarski projekti nose sa sobom, rekla je ministarka energetike. Tvrdeći da vlast radi na odgovoran način i donosi odluke na osnovu pre svega dokumentacije koja je razvijena i prošla javni uvid i za koje mogu da stoje i stručnjaci i pre svega kompanije koje razvijaju određene projekte, ona je rekla kako investitori treba da dokažu i pokažu koje se tehnologije koriste, da li su one najmodernije. Imamo pravo da tražimo primenjivanje najviših rudarskih standarda koji se svake godine povećavaju pre svega u razvijenim zemljama, rekla je Dubravka Đedović Handanović. Ona je, govoreći u kontinuitetu politike u pogledu litijuma, rekla da treba doneti odgovorne odluke. Ono što nas zanima je da sagledamo sve i da donesemo odgovorne odluke. Naravno, to će biti posao naredne vlade, rekla je aktuelna ministarka energetike. Izvor: Danas.